Kardom pini Adap Abirta thanbang pini limerina hansepi non arju ikha birtang ton pen. KSA mati lo Charlie Asong atumpen Education Minister Pegu mati Assam Government pini kachingwai ponji athepi Education amid pandemic along HSLC lapen HS exam kibipon pe apothak pini patini pondak nangji pusi hangpon COVID-19 pandemic avur adak pu amat CBSE lapen akaprek abot Assam abot pen akaprek atum anke exam apothak lardak pen patini pondak lo sita Assam abot ke non anta thang ki jong pondak kavedera jok Charlie Osomar atum manghu mangra mason si dokok lo abang pen abang ke kopi pia subject si chelang nangji mala anta kemang hu dokok lo Osomar atum lahai ke patini pondak deder ajok abang pen abang ke apu sita me chepang no ilo. La CKSA mate lo Charlie Osomar asong ahin pen Assam Sarkar apan chuning ri pedopon ke exam ke pedopon pe athak COVID pandemic alam the pita matha ponang jila pen Osomar atum apan patini pondak nang jila pen ko pipia subject matter si Osomar atum tesik nang ji malahai sita me angton pen pini exam aputhak aching wai ponjia maya long klardak pen patini ponang ji pusi KSA ahin pen than chuning ri pedopon. Bureau reports 365 News India. Belak dangor boarding hok pandemic COVID-19 or পদ্ধতি to loi sai tekhete exam to batil kora hoise thik tene dore amar ohomotu iman din par hoi juar pisotu অসম সরকারে বা বিজেপি সরকারে বা অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰানুজ পেগুৱে আজিলৈকে ডিসিশন লব পৰা নাই ৰিগাৰ্ডিং কেনসেলেশন অফ বোৰ্ড এক্সাম এই ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থাই দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছো যে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে এক্সামৰ প্ৰতি পদ্ধতিটো অতি সোনকালে প্ৰস্তুতি কৰক নম্বৰ 1 পইণ্টটো মই ক'ব খুজিছো কাইলৈ হ'বলগীয়া বৈঠকত এক্সামৰ প্ৰতি আসু লগতে আপোনাৰ এপসু লগতে অসম চৰকাৰে হ'বলগীয়া বোৰ্ড এক্সামৰ প্ৰতি আলোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থা ডিফু ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি কেইটামান দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছো দাবী নম্বৰ 1 টো হৈছে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ ক্ষতি হ'ব নালাগিব নম্বৰ 2 পইণ্ট হৈছে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে কোনো কাৰণতে স্বাস্থ্য দণ্ডিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব নম্বৰ 3 পইণ্টটো হৈছে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ শৈক্ষিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব এই দাবীটো আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি কালি হ'বলগীয়া বৈঠকত দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছো লগতে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰানুজ পেগুক কেইটামান এপিল কৰিব খুজিছো তেখেত সকলে অতি শীঘ্ৰে বোৰ্ড এক্সামটো প্ৰস্তুতি চলাওক প্ৰস্তুতি নচলোৱাৰ কাৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে আজিলৈকে নিজৰ জীৱনৰ এম্বিশনটো এই প্ৰেজেন্ট সিচুৱেচনৰ যেটো মেট্ৰিক ক্যান্ডিডেট বা আপোনাৰ হাই সেকেন্ডাৰী এক্সামৰ ক্যান্ডিডেট সকলে নিজৰ এম্বিশনটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই লগতে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক জনাই দিয়ক যে অতি সোনকালে জনাই দিয়ক যে কেইটা বিষয়ত এক্সামটো দিয়া হ'ব বা গোটেইবোৰ বিষয়ত এক্সামটো দিয়া হ'ব এই পদ্ধতিটো অতি শীঘ্ৰে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ৰানুজ পেগুৱে অসমৰ জনসাধাৰণক বা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক জনাই দিয়ক Socheng thenta MHC constituency ke parlo borjuri angkang kleng bia rongalong inud rubin deuri pa bangphu arta ki jum hekau supia phan cholangrem pondet aputhak birta long ponsi patumia hogalam patini pon edapi angjok pani thana long lamhoi pipon labang so along inglong pho rongagora head branch rongmong we head branch lapen langkhang pen metheng tom kese atum chingrum petsi ahoka kangsai kelong ponjia phan chingwai chingsai lapen chethan chipari ponsi puthot lamhoi setami angjok pani police thana long pidamlo puthan pachini lapen case number 03/21/ section IPC 376 setami pabon ponlu puta than pachini Bureau Report 365 News India
Lakhain ko rapo ni lip MEC constituency ke parlo richu miliar lo rong thomara taphan ke damtang ni phai kri clear ni rada sai phu mate social worker James Phangchu aning ke mepen langteng ke teng ja hukum ki pia teng pen patumi langteng ke tang asaya long kapachun pon hut chun terona rong asar kang bura teron la pen ke ongdung rong thomarat pen kachuru kapajira mai deng pon lasi rada sai phu aning ke minai la pen rong kidu ke laga rada phan kaching honnai keri langsu kang nek phangchu rong amekar James Phangchu phan ningak long pen kachuru pajir pon Nilitum lapuan kisung langka ve kaningri ke hangjo pia porhut nilitum aphan alang limina khipen nilitum aphan ang kerap thekapot nilitum rong thomarat pen kachuro lapen kurwang thu pajirpon lapen nilitum akisung ahot nang kerapa bang aphan nilitum akai sita tengni pon piputa ningjepon Nilipen Mosasteron 365 News India Alang liphan lang ke teng long apot suri akiro pilo lapen am so se alang likaya che the piding nang lapen a family long am so se arna ma hir jume pidona alang liphan nilitum rong thomarat pen kurwang thu akiro pilo kardo West Karbi Anglong thengpi thengprang ke lang clear seng ajok Karbi Anglong aphan clear seng anglong pusi hokpon lo bonta labangso a clear seng a thengpi ke pavir vedeji aphan ke lang kalana ta akinang sot Lason si Kheroni Southern Range Forest ke parlo mokoilum bid office alongta kilang ke chari aphan sopon kemprai aphan arpupi ponlo bonsitami mokoilum bid forest adung amasi thengpi kang hupachimit mepin pulote lada komad aphan si honthe dam nanglang mokoilum bid officer adung amasi thengjang thu angtut jar preke kang hu atumalong bid officer sopon kemprai thedung kacherap dokok tahai pusi honthe dam meme labangso thengpi kang hu alam ki aputhake ongdung arat atum kaningje ponke Forest asai hemadung ama thengpi kang hu puke arlo pen forest asai ki atum pen thengpi kang hu atum kachingki pahem sodokok aposi thengpi kang hu atum aninghang aling lo puta ningje ponrinti lapen mokoilum mukro arniwang ajowang meghalaya ana thengpi agari arniwang ke dampuke abatai birta paklang det apita ranger puka chekrong abangta sideng derek abangke manghu meme lasi bangso thengpi kang hu along ke ranger pen amata kang hu atum along Jingki pahem sodo dun pu ajahak cherok tokara datum pen ningjepon. Lasila bangsa oputhak Karbi Anglong Autonomous Council along forest asai kam kalana arpu kedo abang kilangchari akenang sotkali pelote Karbi Anglong clear seng a thengpi ke pavir deji aphan apornang o elo. Lapen labangso thengpi kang hu along kacherap dun officer atum aphan sodak pen. Ahok pedakang sai padu pon vek nangji pusi cherok tokara datum pen ningjepon. Kheroni pen Joyram Kathar 365 News India. International Drugs Market pen kacherap dun inu drugs mafia mate drugs beha ke claim abang phi Karbi Anglong raikom sai khiari deng kachingnang chek abang phi Manipur Senapati District asor pusi pangthek pon Karbi Anglong District SP Pusparaj Singh kapen khatla pen pham ke totpon bidi pare dun si Bokajan SDPO John Das la pen arisang ho atum kutipli abadihin amuluk a drugs khatkhati police station ke parlo pakafila long nepon long Labangso kene ponlong a drugs kadu kavepang rumpet lini raw gram pharo isira inkora pho anbak do lapen labangso drugs Manipur ben sikewan pu honthe pon Karbi Anglong SP Singh ben than pachini pon ke damtang borpothar along kachene pon check a drugs beha ke klem pon abang phi pen ingthun pon sin non labangso a drugs kene pon long puta pherang ke thenglo than pachini Non labangso long kachenep check abang piamen TS pauni arta ningkan phokeb lapen pinso so inut kavitsa mevi arta ningkan inkoira nerkep Nagalena sorpusi raikom saikhi atumpen pherang ke thengno pangdak pon aduntu labangso drugs ke van Imaruti Alto AS01BY 9058 amotor ta nepon sisis pon loputa puthot thanang pachini dun hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India Lakhain ko rapho nilip development block ka parluang kang chutiona rong ame Karbi pulrabha inudhan katiki aning ke hangpik lapen han katiki pen lok se ali ka chepalong pon Pirthe muni datum ando chot pen hana vete anchu thekthe non malom ajadahan phiruyathe birik bogbok bhendi kangkoroi lapen sokalong anta dowai pen loksi kalana sike ong bonta dowai ki piahan pen mute dowai pi pin pen kalana han chumimu Bipul rabha katiki ponahan ke kubi kangkoroi hipi hantharwo lapen ason han apor pacheton dunsi along leadang chiri sivet along lealong pen han katiki pen alekelong sikala ke silong pon lapen laso han along ki hithikula dalong adowai ke pipon pe ningkan hinia chai nong hia bansi han katiki along pangbuidun laki mipik pusi chethan lason chutiona hawar pen han katiki aning ke hangnei lapen han katiki pen ale ka chepalong pon abang phulo Lapen anut kapre ka tumjong si han katiki aning ke hangdo pulote ake joy pen than pon jiputa ningje pon
Nilipen Mosasteron 365 News India Han nang ni kita mau apa? Oh ni lason utamnya sab praktikal ya lo ya mesti bang gini bani lason boyar dam po hanam muan po asalang po ya asalang depan aku koson ma kisman amu tunggu lason 2 nombor dah duduk ya 2 nombor mana kom dami lason Ningkan kau nang ni lason tak han kita ke. lasuan ni tamnya ni fast ke ni kan ni thom lo ni sab lagi non la ni kan himi bang ke pinili asap ati muncul lagi klaim bang Nang ni kita tang kan pipi han nang ni klaim tang. kubi lason kubi hantarbu aku lah full bandha po ya lo he lason hi klaim ya lo Nang ni labang so ke klaim han nang ni pan koman nang ni pan nang cirap dun dang do ma. So kar pen cinglo kape. thang ta vi Nang ni nang ni nong labang so ke klaim nang ni pipi han la dak tempon lo non. non bang ke bhendi kerala jene ba south su hansu da du hen da du ya so ni ya lo Nang ni la non ke klaim la ciri kon do lo nang ni. So klaim. jene ba la ke ciri sisu sedei non ni klaim da Te la ke klaim mang nang li koma koson pe senang li labang so ke klaim mang nang li nuvet si klaim mang nang li panasona than ke ciram dang do ma koson pe senang li ba ban adang thenang li pachin ponong pa ba. jene ba la inut bahini ni cirapon lo hajirat pon lu ya lo aku baki ke le ni tha ya lo jene ba ni than pon pola hajirat tum la pusi pini nai la pu nai ya than pon ke ya Tenang li labang so la an ke adang ke klaim lo pola son an ki pami ahani pami senang li pipi nang li labang so ahan phanang li pipi medicine pipi nang li use pon la dak. oh la da ke la poson haram vel jene ba la chai nong hi he chai nong hi la ning kan hini abat la si ni pini lu ya lo use lu ya lo du bang Apena kaprek ke. kapre ke jene ba nang li tum la dawai piko jene ba la inki ki thia dawai ha inki ki thia dawai an vel pi ke baki ki thang da Kaprek ke lo li dong pini hai ke pipi lo. thang lai Nang li la so ahan ke nang li pipi lo non kwan an li long ni kan se si long nang li. Nang li tip ba long la. tip long jene ba nang li to ninga ini ki i mi puseta hedi ciri sia lagot fulgobi ba bandha kobi puseta hedi ini 1 foot puseta 2000 kecu ya lo aku ini lason ki i sab kili mili tera 8000 ba 10000 lason layak ya La nang li men ke. nili men ke bikura bha Na arong mang ke. arong bang supiana non ki du ke jene ba tu suro Sorong lo de. Te nang li la nang li hin pe la solam thi putha nang li rap thanang li pilo pu pon ji ke. ora than ke jene ba nison yang charli dinu ya lo da sodom handa jene ba Nang li da lo supiana so nang li sona chali di bete kecheng si ke pos kupu pula klami ke. kecing sige jene ba harbai na poni than pon pu ya lo jene ba la pu klem Kado ai kal beng lorat kilang prong do an phan sa ni nang li than pon thai si ne lam thi ba. jene ba ki than pon ni la puan vele jene ba la an la son klem nai pu ya the jene ba ku bi po sai sita la 28 din ang bong inang po ba 30 din la son he 30 din ba 45 din an ke pa pinibek nang pu ya lo bustu bang te so i lap nang pu ya lo bosorot kono tangka ke padam ke tangka ki padam ke jene ba la tip la ki i ahut doi ki dam jene ba hedi 5-6 জন মানুহ এক সপ্তাহ এনেকা লগাই কিনে খতম কৰিব লাগে আৰু বাকিটো আৰু আপোনাৰ হাড় খুৱাব লাগিব এনেকা যেনেবা 45 দিন মূৰত হাড় খুৱাব লাগিব 1.5 মাহ মূৰতে তাৰপিছত আপোনাৰ 2 মাহ 28 দিন বা যেনেবা 2.5 মাহৰ পিছতে আপোনাৰ উৎপাদনটো হৈ যায় আৰু মানে কিছুমান চিঙিব পৰা হৈ যায় তাৰ ভিতৰটো আকৌ মাজতে পানী খুৱাব লাগিব এনেকা আছে বছৰত বান্ধিবলৈ হৈ যায় কবিটো যেতিয়া বান্ধিম সময়তে কবিটোত পানী খুৱাব লাগে এমপ্লুটেন হৈ যায় মানে বছৰত কিমান পায় বছৰেকত 40-45 হাজাৰ এনেকা হয় মানে এই বছৰ বেছি পাইছে নে বছৰ কম বছৰ অলপ হাইস কৰা নিচিনা হৈছে মোৰ এই বছৰটো যেনিবা একদম 1.5 বিঘা সৰাসৰি কৰিছিলে মানে এনেকা ঠিক আছে Aprang coba lagi long terus sampai lembom lang. lasi lempon bon bo kuya lah han ke nang umada ka dai han nang jenemba la rong sodom tawang po jenemba la aku kisuman la bia aku jenemba la son kisuman hobha pen umta order duduk ya So han nana lo supply play ya. nah tum la kona na to pon Kali la nang lihe nana lo supply ke han ke. ni kala kuwe bugijan lo jenemba mo ba ba bugijan ni so nya la budbar bugijan kisuman pon he la ni atum so ya
Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom.